¿Dónde está el mercado? Era lo más grande mercado en Europa en el siglo como 20, en el Entre Guerras. Aquí a la derecha, puede ver como los edificios muy grandes, ¿sí? Mañana volvemos aquí para ver qué está dentro. A su derecha, puede ver, es algo como casa del presidente en como Vilnius, es algo muy parecido, donde está casa del presidente por este país, por este estado. De verdad, nosotros estamos en el barrio del Art Nouveau. Mañana voy a explicar más sobre esos edificios, pero este lugar está muy bonito. En toda Riga pueden encontrar más o menos 800 edificios del estilo Art Nouveau. Están en todos los lados, pero aquí es como mayoría de ellos. A su derecha es monumento para su libertad y tiene 3 estrellas arriba. Y aquí sí. Skumst mana dvēsele skumst, kā zvejas tīkli jūras krastā. Skumst mana dvēsele skumst, tā skumst, kur zemē. Dzied mana dvēsele Aquí puede ver a su izquierda Roma Hotel, aquí a la izquierda, y es una de las más como calles principales, Calcuyela, y también a su derecha puede ver este monumento de libertad y reloj de Laima, ¿sí? Pero no, otra cosa, que aquí en Riga tenemos 800 edificios del estilo Art Nouveau, no todos incluidos en la lista de UNESCO.
mana dvēsele dzied, caur tūkstošu balsīm klusi. Dievs manā dvēselē dzied, kas zvaigzne iebrīlusi. Deg manā dvēselē deg. Sus sustentos vai tenhar, e a minha gana pensares. Primeiro que vier. Mana dziesma, lūdz mana dziesma, mīl mana Latvija. Mīl mana dziesma, lūdz mana dziesma. Dators izslēgts un telefons klus, ļauj pie tevis man šovakar nākt. Gribu mācīties pirmos soļus un pirmo dziesmu sākt. Tās ir zvaigznes ceļš, uz kurieni tev mani vēst. Pa taciņu mazu gargauju, vai pasaulē loku mēst. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Ziemeļu vējš, no kurienes manī tāds spīdz. Pēc negaisa vienmēr būs saule, pēc nakts vienmēr rīts. Un tu, uguns, kurs kvēls, ar tevi man sildīt un degt. Vai vainagos pāri liekt. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Pielieku soli tuvāk un jūtu, ka tur esi tu. Kaut varētu vienmēr tā stāvēt,
Rīga dimd, kas to Rīgu dimdināja. Ai, ai, jā, tralala, kas to Rīgu dimdināja. Ai, ai, jā, tralala, kas to Rīgu dimdināja. Tai meitai puru kala, kam trejādi baleliņ. Ai, ai, jā, tralala, kam trejādi baleliņ. Ai, ai, jā, tralala, kam trejādi baleliņ. Tēva brālis puru kala, Mātes brālis atslēdziņ. Ai, ai, jā, tralala, Mātes brālis atslēdziņ. ai, ai, jā, tralala, mātes brālis atslēdziņ. viņas pašas īstais brālis, Zelta vāku liedināja. Ai, ai, jā, tralala, zelta vāku liedināja. Ai, ai, jā, tralala, zelta vāku liedināja. Rīga dimd, kas to Rīgu dimdināja. Ai, ai, jā, tralala, kas to Rīgu dimdināja. Ai, ai, jā, tralala, kas to Rīgu dimdināja. Zeme ir balta, eran las cabezas negras. Ellos eran los mercaderes solteros, no podían casarse y la mayoría de ellos son de las familias, por supuesto, ricas. Y que su protector era un Santos Mauricios, que era como un negro. Aquí puede ver, ¿sí? Ko gan tu laste, tā laste, kā darīsi, kā
Kā jūs domājat, vai zelta ķēdes, maigāk rokas, vieglāk kājas slēgt? Kā jūs domājat, kādēļ no sprostiem projām ieslodzīti putni vēlās bēgt? Tā ir brīvība, kas dārgākā par sauli. Tās ir ilgas, kas no sprostiem ārā sauc. Tā ir laime pamosties no dziesmām, rīta vēju sveikt, kas rasu zālē trauc. Un kādēļ no cilvēkiem bēg stirnas, kādēļ sagūstīti putni bēdās mūs? Kādēļ sakustoties ūdens virsmai, zīvis bailēs dziļi dzelmēs? Tā ir brīvība, kas dārgākā par sauli. Tās ir ilgas, kas no sprostiem ārā sauc. Tā ir laime pamosties no dziesmām, rītā vēju sveikt, kas rasu zālē trauc. Tā ir brīvība, kas dārgākā par sauli. Tās ir ilgas, kas no sprostiem ārā sauc. Tā ir laime pamosties no dziesmām, rītā vēju sveikt, kas rasu zālē trauc. Daugava en el acumuladón, Daugava en Lituania, pero en español es lo mismo, igual, Daugava, sí. Lo más largo río en Letonia. Cuando estaremos en Jūrmala, que significa como mar en español, Jūrmala, está como rodeado por las aguas. Ellos tienen, cerca de ellos, este territorio, tienen Mar Báltico y tiene el segundo lo más largo río en Letonia. Vai kāds brīnums, ja iesilsties
a su derecha y a su izquierda puede ver las casas que son de madera, son algo yurmalesco como así. Tiene muchas casas de madera, más o menos 400 de ellos son protegidos por el Estado. 100 de ellos son protegidos muy, algunos como más que 200, un poquito menos. Pero todavía el gobierno intenta para proteger estas casas porque mucha gente solamente va a este balneario para ver esas casas muy bonitas de madera. Tiene muchas decoraciones afuera, también depende si esta persona está rica o no. Es algo muy claro para ver. Cuando la persona está rica, esta casa está reconstruida. Rīta zelts, saules staros, taurens kāro
Uz priekšu latvieši un pulko stājamies, lai asins plūst, mēs kausimies līdz vergu vāžas, pušu trūks, un ko tie mūsu zeme meklē, šis svešinieki zvēru bars, tie grib mūs iedzīt verdzības meklē. Drīz uzbruks mums šīs ēles vars, uz priekšu latvieši un pulko stājamies, lai asins plūst, mēs kausimies līdz vergu vāžas. Estos árboles de verdad como círculos, sí, círculos, y tenía como algunas veces atrás una tormenta aquí y plantaba una nueva tierra. Es lo mismo como los monos en España, pero es algo muy popular. Otra cosa que está muy popular en este día. Es izgāju prūšu zemi, ko kladami spēlēdamies. Es izgāju prūšu zemi, ko kladami spēlēdams. Prūšu meitas man gribēja par jumkuru paturēti, prūšu meitas man gribēja par jumkuru
zemē nepalikšu dušu meitas, man pašam kur zemē. Man pašam kur zemē, sētā jauna līga viņa, man pašam kur zemē, sētā jauna līga viņa. Nu ar Dievu prūšu meitas, nu es braucu uz kur zemi, nu ar Dievu prūšu meitas, nu es braucu uz kur zemi. Nu es braucu uz kur zemi, pats pie savas līga viņas, nu es braucu uz kur zemi, pats pie savas līga viņas. Che coche! Che mo se van aparcat aquí ahora? Sí. Nombre. Sí, casi todos los lugares que tenemos aquí en los países bálticos son por los nombres de los ríos. Una excepción donde vamos ahora es Tallinn. Y Tallinn, por ejemplo, tiene otra significación, no es por... Agri
habido mercadillo siempre. Aquí también se pelean con Riga de que los Cabezas Negras han puesto el primer árbol de Navidad. Yo no me peleo con nadie, solo sé decir que de 1441 está 1441 el abeto de aquí tradicionalmente se pone en Navidad. También no es tanto de este estilo con este mercadillo. Divdujiņas gaisā skrēja, abas skrēja dūdodams. Ai, 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 abas skrēja dūdodams. Divbaliņi karājāja, abi jāja domādam. Ai, 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 abi jādomādam, vai būs jāti, vai nejāti, vai palikti sētiņā. Ai, vai palikti sētiņā. Sētiņā ir laba dzīve, jaunas meitas gultutais. Ai, jaunas meitas gultutais, kas taisīja zaldātami, kas tam klāja paladziņ. Ai, kas tam klāja paladziņ. Priežu zāri, egļu skūjas, karā vīra paladziņš. Ai, karā vīra paladziņš. Sūnu cīnis akmentiņis, karā vīra spilventiņš. Ai, karā vīra spilventiņš,
Kur palika mans baliņas karodzīņa nesējiņš? Karodzīņa nesējiņš, tur aizgāja, tur palika uz tām prūšu robežām. Uz tām prūšu robežām, tur staigāja Dieva dēli dvēselītes lasīdam. Dvēselītes lasīdam, atraduši dvēselīti ietim balta villainē. Ietim balta villainē, ienes klusa pavenī, guldin Dieva šūpulī. Guldin Dieva šūpulī. Mīļa dvēselīte, karā kauta nemīrus. Karā kauta nemīrus. Ik katru sestdienas vakaru arvien pie trīnes gāju klētiņā arvien. Ik katru sestdienas vakaru pie trīnes gāju klētiņā arvien. Bet reiz pie klēces piegāju arvien. Un iekšā troksni dzirdēju arvien. Bet reiz pie klēces piegāju un iekšā troksni dzirdēju arvien. Tur ieška iekšā sēdēja arvien. Un manu trīni bučoja arvien. Tur ieška sēdēja un manu trīni bučoja arvien. Ak, trīnīt manu sirds puķīt arvien. Tu solījies reiz mana būt arvien. Ak, trīnīt manu sirds puķīt, tu solījies reiz mana būt arvien. Bet nu tu mani pievīli arvien. Un ieškam sirdī atdevi arvien. Bet nu tu mani pievīli un ieškam sirdī atdevi arvien. Es došos prom uz austrumiem arvien. Tu manis vairāk neredzēs nekad. Es došos prom uz austrumiem, tu manis vairāk neredzēs nekad. Mēs sirdīsim tos lutainos arvien. Pēc tam tos zili pelēkos arvien. Mēs sirdīsim tos lutainos, pēc tam tos zili pelēkos arvien. Lai Latviju saule nenoriet nekad. Lai Latviju zobens nesarūs nekad. Lai Latviju saule nenoriet, lai Latviju zobens nesarūs nekad. Aquí vemos a la derecha la iglesia de San Olaf. Sí. Ahora es iglesia baptista. Al inicio era católica. Con esa torre, ¿no?, de 124 metros de altura. Y ahora ya vamos poquito a poco llegando a lo que es la torre esa de Margarita la Gorda. Esta es la torre defensiva que estaba pegada a lo que es la gran puerta marítima. Era una puerta marítima, la puerta de entrada que da al puerto. Por aquí de frente. Cuenta sobre todo la época moderna de la historia, llamado Mar Yamá, la colina de María. Era una casa de un antiguo noble que tenía fábrica, la primera fábrica de azúcar. Traía la caña de azúcar del Brasil. La colina de María, actual Museo de Historia. Y este monumento es el monumento para las víctimas, es conmemoración, conmemora a las víctimas del comunismo.
tiesa Latvijas rītu, ej gulēt, kad saule diena, parīnāties braukt tālu, bet no Latvijas tev neaiziet. 700 gadus vācieši nāca, krievi, sviedri, lai nospiestu mūs uz ceļiem, bet latvieši nesalūst, jo mīl šo zemi, cer mājās atgriezties, satikt savus mīļos, Rīgas lidostā nosēsties. Uzliec roku man uz pleca, uzliec roku sev uz sirds, lai kur tu arī dotos, Latviju tev neaizmirst. Uzliec roku man uz pleca. Vienen los recién casados a hacerse fotografías a este monumento. Se llama Rusalka, como el nombre del navío que naufragó a las orillas de la bahía de Pirita. Tagad par tiem grūtajiem laikiem man ir sagatavots viens stāsts par to. Lūdzu, ieklausieties, nepārtraucot. 1946. gadā, skaistā rītā, pavasarī, atnāca ādas mēteļos vīri. Pie mana vectēva teica, jānāk līdz, gandrīz veselu gadu viņš stūra mājā mocījās. Viņš teica, Latvija būs brīva, un no nekā viņš nebaidījās. Iznāca ārā, bija piedzimusi meita, nebija no kā izdzīvot. Viņš teica, es to visu nevarētu, savu Latviju nemīlot. Uzliec roku man uz pleca, uzliec roku sev uz sirds, lai kur tu arī dotos, Latviju tev neaizmirst. Uzliec roku man uz pleca, uzliec roku sev uz sirds, lai kur tu arī dotos, Latviju tev neaizmirst. Uzliec roku man uz pleca, uzliec roku sev uz sirds, lai kur tu arī dotos, Latviju tev neaizmirst. Uzliec roku man uz pleca, uzliec roku sev. Divu pļāviņas es nopļāvu, sarkanu āboliņ. Divu pļāviņas es nopļāvu, sarkanu āboliņ. To dieviņas. En este sentido, un tema histórico es el nacimiento de la bandera. Como la bandera es una bandera caída del cielo. La Dan Ebrock, aquí que tuvo lugar así en Estonia, ¿no? Entonces, bueno, es un cuadro muy clásico y para ellos en todos los libros pues siempre. Tu sauli labu vēju kaltējot, dod dieviņi siltu sauli labu vēju kaltējot, pati māku sienu pļauti, pati skapti asināt, pati māku sienu pļauti.
lejšo zemes milgām šūti zabaciņ. Es izgāju lejšo zemes milgām šūti zabaciņ. Izskaitīju lejšo meitam, cik zilīšu vaļņāgā. Izskaitīju lejšo meitam, cik zilīšu vaļņāgā. Citai 5, citai 6, kad bagāta tai 9. Citai 5, citai 6, kad bagāta tai 9. Ковами, сын, костыга.